Evo, takole. Danes bomo pa probali. Spet iz Kitajske smo naročili. Logično, da. Zadevco na LG G7 bomo probali dati šajbico gor. Takole. 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 Tu imamo dve krpici. Suha, mokra. Niso glih velike. Takole. Zdaj ga bomo pa poskušali nekako očistiti. Zelo majhna krpica. Toti Kitajci fajn šparajo, to moram priznati. Zdaj ga bomo lepo dobro očistili. Robeke. Takole. 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 Zelo dobro bomo šli očistiti. Robi so zelo pomembni. Tako. Telefon je nov, čist nov. Takole. Takole, gobice stran, da bomo pa suho vzeli. Se pravi, ne vidim poante v tem, da bi jo. Ampak, če je že tu, ki naj bo tukaj. Izredno majhna zadevca. Takole, takole, takole. Zelo pametno je, da ni nič mastnega, nobenega prstnega odtisa, ker se bo vse to videlo. Takole. Tako, tu imamo pa še tole nalepkico, da poberemo prah dol. To je tudi pametno. Tako dober gravi, vidite, da celo ekran ven te trga. Takole, takole, tole bomo takole malo pustili gor. Da bomo pa tole šajbico vzeli ven. Robe sem tule osvetlil tole sem ga že malo pritisnil. Takole. Tako. Zdaj bomo tule potegnali tole folijo dol. Takole. Takole. Zdaj bomo pa probali zadeti zadevco. Tako, 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 tako. Zdaj pogledamo robeke. Evo jo. Robek se tule fajn vidi. Takole. Moram povedati, da sem ga v prvem šusu zadel. Tako, zdaj ga bomo pa probali dati noter v etui, da vidimo, do kam prije. To zdaj treba malo bolj previden biti, da ga ne potegneš gor.
takole. Evo ga. Aha, teme lahko zdaj zamenjamo. Damo tole. Takle, evo ga. Zadevco smo instalirali. Zato mokro krpico bomo zdaj malo porabili za tole. Gor popucati, vidite, da ekran zelo dobro dela, še predober. Aha, to je od prijatelja Pop. Takle, evo ga. Orodja. Zadevca zelo lepo deluje. Priporočam, da preden začnete uporabljati oziroma ne uporabljati, nositi telefon s seboj, to date gor. Jaz sem imel 3 tedne telefon doma, pa ga nisem nosil zraven zaradi tega, ker nisem imel še te sprednje šajbe, pa ovitkov. Telefon je predrag, da bi ga razbijal. Tole se sicer pozna malo odtis, ampak kačmo. Tako, evo ga, to je to. To je to za danes. To sem jaz. Hvala, ker ste gledali. Uživajte. Čau, čau.